Evo, ovim putem smo došli do Brankove kuće. Znači, uspon je toliki da izvinite se me duši ispala. A evo i drugari iza mene koji idu. Možete li? Ej, na dole ide lakše, da. Na dole ide lakše, iz prazne ruke ide lakše. Da. Evo, kažem još jednom hvala puno svima koji ste se odazvali pozivu da pomognemo Branku. Eto, vidjeli ste iz prve ruke gdje živi i kako živi čovjek. Stanje je stvarno strašno. Mislim, ono kuća, ono nije kuća, ono je štala, čak možda ni životinje tu ne bi živele, ali eto, to je njihovo ognjište, to je njihov dom i oni ne žele da napuste. Evo, na putu na dole, a i na gore smo našli još jednu kuću koja je prikrivena slamom, ali koja ima odozgo. Šta je ovo, nekad se rada. Da, nekad se rada ima. I ona je isto stara, vidi se da je preko 100 godina stara kuća. Ovdje su većinom sve stare preko 100 godina. Neki zvoni telefonu da više ima signal. Opa. Evo vidite. Isto pokrivena slamom. Ali kažem, priroda je prelepa. Gledajte samo zova, koliko je lepa zova, čista, za pravljanje soka, slatko, koja je izuzetno zdrava. Toga ima ovdje u izobilu. Evo, naši humanitarci. Sad idemo niz brdo. Idemo niz brdo. Pa kad ne može, šta da radimo sa to? Pogledajte kakva je priroda. Ajde, čujemo se i vidimo opet na nekom drugom humanitarnom putovanju.